Ndiki munene ngwataniro ya kutetea mapata ma alimu nati uvonge wayata na masinga Maiko Kasimba Ngoi ni wa maikithisia alimu usakwani wa nzama nzao ya utongoi ya kususia myanya ila yithetwe imithei ngwataniro isu na ulova niwe chumwane chukite taukethiwa wa aki na utheu bate ulusani. Kasimba eweta kana nati ta enenganite myanya kana mwanya wa kila mundu kukitia myanya ino kivathukanio ni kwitha nati ithukuma na demokrasia oingi. Kasimba ni waikithisia alimu onthe mayata na masinga kana mivango na mawalanio onthe tamaikithie aimata alimu kwivathana na sieko cia urusani isesoni ye Ben Musau na ilivota. Ainena na vilingi wa mauvo Kasimba ni waumia wikithio kula kwi alimu kana usakuani wa kususia myanya ila yithitwe yimithei nzamani ya utongo ingwatanio nino na ulova ni wachumwani twathi withiwa wa haki na wina uthei aimenda alimu kwivetangana na siko cia ulusani isesoni yi. Nienda kwatha alimu masinga na yata kana nituyumbanitie commissioner wa labor ni witie timu yake naye na timu trained ila yika unubani ndweka wani branch na bekia wani nat headquarters wekawa ni labor officers meza kuone mayeka nomination matuko miongwele na tatu na elections ni matuko miongwele nana kwa tuenda kwa alimu kwa nondo ratiko mibango wandu ibiana mibango ni misio na nienda kwa asia wewa akengwa tamu alimu wewa ino wambeza ni kana uko nakula wala wataile witha uita waiwako. Oingi ni waweta itambia yita ya kululumilia ngwatanio ino kwikithia mavata ma alimu ni makonua undu vailite iweta vena uthasio wa alimu onthe kukitia myanya ino. Uo ndolo kwenda ite kibila eti ni mwazi kwetia nola onthe yathoje na nyonde kuka kula nondo Kenya National Union of Teachers ni Democratic Union na ni alimu onthe tia mundu umwe kana kila mundu anakula emwe na kila mundu ana mwana umwe kwa kwetia kula kana kuna wakula. Okavindani Kasimba ni wa maikithisia alimu mivango yonthe ta mialanie aimenda alimu kuoka na mavalua mavata kavindani kausakwani uyu. Tukuli alimu maitu moke na kibande na mayuka na payslip nika nama tuwanomikia wanduwa na madhumusu kwa alimu ikuche ibela ni mende vindeseo nundu ibela iso ndeni mbingane na hindi alimu alama kadhuwa maina wa mwana wa mukuma alimu mayata na masinga nini kalita muno vindesa muno tuino nibuwa maofisa anobe mawukuma alimu kumebinda ya corona yoka na kumeredi localization yediweteko uwu ni mwana museo tunengiwe ni commissioner wa labor pamwe na headquarters ni kanatubikie pandu ba kuzusia myana ila yebo ya alimu ni kanatu na branch very strong ni enda kwa alimu mayata kana branch ile kanu wa matuko miongwele nana it will be the strongest. Vilingi wa mauvo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako nyeneta wa Ben Musau.